Pentecostal Network Pennet Program Clear to Te Lalpai Swamming in Sibai Ule Tungkar Chunge UPC Northeast India Kaushan Rongbol na Chanchin Thar Clear ni Lawngai Khang U Juni Thumni Line UPC Northeast India Kaushan Rorel na Sang Executive Board Emergency Meeting Chuan COVID-19 Shipui Lenga Wangin India Marchak UPC Kaushan Inkhom Puilian General Conference chu November ni somhne parukatanga ni somhne poko chunga nei turin ason UPC Northeast India General Conference hi kumtin April pathiani voi hina emo voi thumna emo nei thin ani a kumin hian shipui alena wangin ahuntaka nei the ani talawa General Administrative Committee in July pathiani tober nei turin ro ma se Executive Board chuan Baurak Kalmek clearing November pathiani tober manga nei ni se tin arwa manta ani Northeast India Huapa election le appointment jam zongjong tepo General Conference Walhian in Ratharle Maini se antia General Conference hun ansona hian General Department le District Program Duanlok alo omani po in anmani lawin siamrem mai turin anien ngalbok Executive Board tuan COVID-19 shipui leng hian engchen nge min hong don ashat lo wangin sum in ren chem thiam turle lo thila lo chuan sum in mangral lo sham turin kaushan haute angena District Ankle Bible School te po in mani district rem chan huna kumin session tu local pui mai turin rahman na asiambok Executive Board hi General Superintendent Reverend Lalma Somasai lo chuana kai shwaya a report atanga alandanin COVID-19 shipui leng le cyclone amfan tuarte tanpuina atana kaushan haute luan chhuana hi shat theicina po cheng noi so pani chuangjat ani to ati Executive Board a hian member thar Reverend C Lianzama North Mizoram District Reverend R Lianzama Aizawl East District Reverend VL Nyamtuanga Aizawl East District Reverend H.L. Chakunga Aizawl East District chu General Superintendent in Board Member atana lomlu ngala Board Member de hian COVID-19 shipui lenga wanga harsan na tok mek tele ramta na tongtrai hauna an leibok General Administrative Committee chuan COVID-19 thrileng in zwalam apanzela wangin Sarkar thu chwa zozwin June thachung General Headquarters Office Kaldan Turwa Manna Thar Asiama ni inkar thla ka hon tur ni in thojan ni laile zirtom ni ate office hon ani ang District Shang Romol na chanchin thar ngai thak chun zomela Aizawl East District maini somni pakwa zirtom ni khan halan headquarters back in sakthat na turlung phum chu Reverend Biak Sang Zola District Superintendent chuana phuma back in sakthat tur hi tlang taka sakani theinam pathian hena hlanna anei ngal Nalan headquarters back in saktur hi adung fit som sarele awang fit som thum pani aliana saktura ruahman ani a hehuna hian bel to pastor Arlal from Kimabaka kaushan upale kaushan member engemozat ankal khom ani Nalan headquarters kaushan a hian member zani somrel vel an loimeka Reverend Biak Sang Zola hian Nalan bial khwang pha back in saklai en pui ngala heta hian bel to pastor chuan atroi ombok Maini somthum pakhat pathiani khan Pentecost ni in kumdanga chuan kaushan ten lim taka hun man chin ani a ama ero chu kum in chuan shipui leng awangin Pentecost hi du angin mang theilo ma ila ami te lalpan akal san lava Pentecost hian mithar senglu baptisma changthar ba ka nauhlan district chunga hetiang han engemozat nei ani kolkul veng thar kaushana Pentecost khan mi somni pathumin chuangai damna baptisma Bel the pastor R Masoma Kuta Changin Anjing Pakhat hi mithar ani Khozola po Pentecost khan mi somten bel the pastor Reverend Sila Masoma Kuta swangai damna baptisma anchang Anjing Pakhat hi mithar ani Bokon Kaushana Pentecost khan bel the pastor in charge Reverend Vanel Philaram Tiam chuan nau pasari hlanna anei bok Bethlehem local bel the pastor Reverend Rongming Liana chuan nau pathum hlanna anei Darlona mithar pakhat bel to pastor Reverend Tilal Biaglianan senglu na anei Zomun kaushana bel to pastor Vanal nga karen thei chuan Pentecost khan nau panga hlan na anei Hengba ka hian me ni somhni pathum le ni somhni pali khan Sakordai hmana bel to pastor Kelal Monpuya kuta mi somin suangai damna baptisma changin anjinga pakhat hi mithar ani Chimduipui district Rongbol na chanchin
ไม่นิสมเนี่ยบริษัทนี่งานนี้จังคันสิมตุยปุย district office สุขารีอันนี้ office building committee room และ guest room ที่ฮิสรการิน quarantine center ตานอามันวางิน office ฮิขารีอันนี้office door ตัวตัวที่จวนมีมาลีเนโม phone call มังอิน district official ที่ฮิ door ที่เร่งอันนี้เฮมุนอาฮิอันมีสมบัติ quarantine นี่ in district headquarters local PYD ที่จวนไม่นิสมเนี่ยบริษัทนี่งานนี้จังคัน volunteering เอรงอันบอสก้าคุงชันอันนี้ช่วงจง district headquarters local PYD ที่ฮิอันเอรงอันบอสักโดนอันนี้ไม่เสร็จลาเขาชัน hall พวก family quarantine center ตานมันไม่กันดีไม่เสร็จลา PYD ที่ปุ่นเฮมุน quarantine ไม่เตะฮี volunteering เอรงอันบอสักบอกเสียหา college แบง PYD ที่จวนนิสมผลิตช่วงจง government เสียหา college quarantine มีจะสมทุ่มจวงเต volunteering เอรงอันบอสักเอรงอันบอสักช่วงเฮียนเสียหา council แบง PYD เต district headquarters local PYD เตเลเสียหา BL PYD ที่เนี่ยจงอินทิลเป็กเลปุยนะอันดงquarantine ที่เฮียนอันนี้อังซุ่มถกคอมินเอรงบอสักตู้ college แบง local PYD ที่เนี่ยน่ะลมทุสวยนะอัตานอันหลันเสียหา college แบง PYD ที่เฮียนอันเบสเสียเข้าเลวเล็บอันพูดนี่ไม่อะไรว่า quarantine ที่เนี่ยจงซุ่มเล็บไปอันดงฮิลมอันติตักเซตอันนี้จุฬาจามพู district รองบอลและจันจินจุดนี้ทุ่มนี่หลายนี่คันจุฬาจามพู district board meeting ในอันนี้ district board เฮียน pastor transfer to lockdown นะวางกับ pending จูจุดนี้ส่วนปังอามาเงินอันนมนัตุรมุนะอินส่วนเฟลเซตีนะpastor transfer เลยอันนมนัตุรมุนเต reverend ชัดจอยเราตุยบง section reverend ฮาวงำเลนตลัง section มาร์เวงpastor เกลรัมดินาปังโซ section pastor งำคุลลปาร์บุง section pastor จินมินทังติ้ง section south mall หอย pastor เจลันนุนสังทันลอน section Sorkarin angin district enkol ELCSM high school quarantine mi somli pani anomeka atul angin district point tempui ngai te tempui nan ke ampen mel zelbok lockdown hun chung hian Churachampur district chunga bel to pastor le tirkau ti chuan an the angin rongbolna kalpui renga lockdown chung hian mi thar som pali kaushana senglu anni to district office po cholawa kaireng ani bok North Mizoram district rongbolna chanchinไม่นิสมทุ่มประคัดประเทศนี่ค่ะเป็นที่กูเจอันนี้อังNorth Mizoram District ช่วงกับฉันช่างติดจวนเฮนี่ปอนเฮียนช่วงก็ไม่จำบัวเซินอุดซุนตะกินหุ่นอันมังเฮนี่ฮิทาราวเทียงลิมปุยหมอเจียอินจิรตีร์ทาร์นาอัตานอันมันบากะทาราวเทียงลิมดงตุเรอินจงใจสักนันเตหุ่นมันอันนี้บอกกูฉันเช่นขัดติดจวนอันพาสตอร์ที่กับช่วยในอินเป็นที่กูสนีสาร์มุนเลขาเซมทวกินหุ่นอันมังบอกจุดนี้ทอเลนี่ค่ะ North Mizoram District ช่วยตัวปนี่Reverend Laltuanga District Superintendent le Reverend Cherpuya District Secretary ti chuan samtlang kaushanaloi unaw nu lal thamwani damlo na awanga hunrei takna thok theilawa omle lockdown awanga ezon na mumal neilo chutu in district relief fund atungin chanpuina anhlan pilal thamwani le achung te hian chanpui an ngai lai district in chanpuina apeka wangin lom thu an soibok North Mizoram District Officer meeting ro rel chuan District Camping Center Sokortui Chunami chu Sarkar lamin Mizoram malo hote quarantine na munatan adil angin Sarkarin amamo hunhuna aman thei turin an phalsak Shwai to the program Judni khat thole nikal ta khan North Mizoram District Treasurer Reverend Kela du sanga chuan kolasi venglai bel chunga project kaushan tlo in tun naya khwarel chian na awanga anbek in bullungrem chim amuna enin kaushan te din mun en thi thai Hetiana tilting abang hian bel to MLA Pukela Rinliana Minister of State pu in Pathianikal ta khan kaushan haude tampuinan cheng sing hi alan boka kaushan haude an lom hle Meni somni pasari ni lai ni khan una pa ma vena mau bok chuan North Mizoram District Missions Field ni kum top lama hon tumpang lui Missions Field tan combo chatak cheng sangriat zali somsari man ape he thil pe ka wang hian kaushan te an lom hle Juni ni thole ni khan rei ek bial LED te chuan billboard ta an lo rel to ti hlo tlengin bel du pastor quarters cha guest of thatak an pe rei ek pastor P Vanal Fela chuan LED te fakin chan pui tu an ni na lom thu asoi meni som pathuma rwale real ta in khothang reng dil khwale a chevel mishing che na in lo atlak lova aden chiat UPC North Mizoram District le kaushan dang dang ten chan pui na an pe kal tlangin tunkar chung khan khotlang hatlang kovin in chung chi natlang an neya khutlang huam natlanga kaushan hote po an chuak thathin hle
North Mizoram District Officer meeting chuan COVID-19 shileng in zualam apan zela wangin sarkar thu chwa zuin June thachung office kaldan tu ro man na thar asiama thingtang lama changa office door du te tana ol samna tur ngai tu achungin thojan thole le nilai ni office thin tur ni in hemi hun chung hian jinglam dar so ma changa darli le achan be thleng office hi door the ani anga ninga ni le zirtom ni ero chol ani thung don ani North Mizoram District Missions Department a local biale district level chen khatachungin missions rongbol na tur sum thelu zelani a district in built-in target atuk thing khom chengnuai somli pasari singruk sang thuma chengin chengnuai som pani singsari sangsari zakwa som thumlai amuto bok heti rol han local le biale chungin missionary chomna le support na tur sum thanem tak alun mekzel boka district shwai tu depo anlom hle North Mizoram District hian General Missions Department a bufai cham target ane chengnuai som hni pathuma chengin chengnuai li singria sanga zeria somsari pali apek to baka general target a chengnuai som thum panga singa sangkwa atengin chengnuai som pani athelu to bok pathiani kalta me ni som thum pakhat khan dampareng puibial tuipui bari persang home missions field area a Pentecost kaushana turin kaushan danga tungin nu patwa khat lomlu anni mithar lomlu na hi persang missionary evangelist isakla rohlua home missionary chuan nein missionary quarters a lomlu inkhom na hi an nei ani missionary evangelist isakla rohlua chuan lalpa mithiang himten harseta ka insum tho chwale ramthim ta na impact te athonin alwang ral lauti in alom thu asoi meni somni pariat ninga ni zan khan aizol din thar Pentecost kaushana turin chung ko khat member pathum amna chu din thar bel du pastor Reverend Silal kan chu achuan kaushana asengluta hemi pol in chhuana te ina manni in bel du pastor hi din thar kaushan church board committee ten antroi ombok ole khati zong khatun tumata na UPC North East India kaushan rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thak haule theite ni e